Ayo silahkan Mama Biring. Siap-siap ya. Tunggu apa-apa, putar di tempat nanti dulu. Tengok aku jadi contoh. Oke, tangan di atas. Putar kanan Mama Biring. Tangan di atas, siap-siap putar kiri ya. Putar kiri Mama Biring, nanden angin. Ya, maju Mama Biring. Jongkok. Ayo kembali ke tempat Mama Biring. Siap-siap nanden angin maju ya. Tunggu aba-aba. Maju nanden angin. Perkolong-kolong kependandai dua dan oke. Ya, kembali nanden angin. Ya, rapuhkan gendang dusir jabatan kami. Maju Mama Biring. Hati-hati. Rapat Mama Biring. Seger. Rapat nanden angin. Sikat Mama Biring. Maju. Seger Mama Biring. Iya, dinggo Abdullah di dua nangatakam ya. Goyang nanden angin. Hajar. Semangat Mama Biring, maju.
Rapat na ninangin. Luar biasa, Sumbiring Mergana ras bertambar malam. Gua kini lengah kan melihat dua, na lengah. Ugaya Mama Biring. Oh Mama Biring, udah atau belum? Udah, bukan puas. Ya, bagai-bagai Sumbiring Mergana ras impal du bertambar malam. Gendang eda gendang du, pengadisa kam landak kami labopang. Tertinggal-tinggal kam suara buku gendang. Sir jabatan karing agak buku gendang do. Ya, sir jabatan kami atur-atur buku gendang do ini. Ya, salami du sekele impal dua.